Bangsa takin liana tum ahi ate suwa na hong sem wanglet na bangsa takin liana hi hiam ji na mu the na dingun no te lung sim mit hong wak sak na dingin thugang yan hi ate suwa na hong sem wanglet na pen si na panin kri hing gik sakin van tum gama zong ama taklama atun sak na dingin azat wanglet na mga hi ate sunga na sem tua wanglet na pen Yesus Kristus na panina thau gik sak tua wanglet na ma hi chi ko tuai manina tu ni ina panna biang lai biang tek lai takina na sep na panina imu man lawa biang bungok chot sang sang ki om khadim ma to chang ina pol khat te lew lewa hi le alom mel khol lo la sok sak ngam do lo angai na da ni le bulla ma la ki sai na i hal de bulayaตัวด้านนู้นเราเมื่อน่ะอามุดจงน้ำโน่เราจิปังเด็ดผู้ไหลฟ้าไปเลยตัวด้านจงเกี่ยวกับยาลินเต้แต่เจ้าหน้าปุ่มปีส่งเข้านาดำลงนาหางอีกนะส่งพันนาเบียงนาดิงส่งอาหิส่งลงพิอาลิงอากิไงสุ่มส่งเอาขมานี่ไอ้ส่วนตัวนี้ในตัวพระเยซูคริสต์อาเขากิกสักวางเล่นนาไอ้เตสุงเอามาหิมันนี่นะตัววางเล่นนาจะจะอินะไอ้เตนจงตัวปาผัดดิงอีหังPangangyan sila ite pinhatu to kisaya aside gihiya ay zong ina to pa ina Yesu Christ talking na hagina ite zong hongnung takik saki tuay man ina ilungdam na sasa na to pa pandingi ha tua talking na wanglen na isuga aomle paning yang ji thaylo tumay may ji zong ni thaylo pangangyan sila talking na wanglen na ji pen Sina tu nak guang zona, mo nasila kino lo, lau na ina honguk no lo, tu klik kia na khut som ling ngam long cite hina lo. Sina tu nak guang zona iman ina tu ni na ite ina, atau ki kita pas Yesus Kristus mapat na kita kin peding ihan. Ibek kina dikto pani, atau liam lebel na tu kin mo, iding zona lebing ihan. Kristus Sila tempat di Fatima.
aku pen sia-sia ni mo kapaming panna somlai ni seisu lian beltahen lantau tu pakai lantau tu pakai lantau ting Om ya Om dan Tung pasian di sunung tadi awalnya nato ke hong tuang ni awalnya nato ke walian beli walian tung kumpi ke semua tadi
cây không lại đi nghỉ hằng mãi sắc tiếng hồng bay mai sắc tiếng hồng bay lúc ta đi mặn hòn vai mai đến nào mà bên con đi ta đi mặn chúng ta đi mà piang ta sile ang biang kasi hamo sakit sa lawit amo sakit
biang tasele Pamo sake Song lao beking Ai lam munte Akut sumong tite Amanung ta Ahiman ka Nanan ne Tau pa tu mai mai lam vai ke piu Am na ne khom dingi ha Pao kanutana na kun suwa ka honga pian si makina Ente no pao na kun suwa kanutana ka honga pi Kapay ke pa na manong kian villa Na day na bang nung kalsuan pi sa lain Kaiman ka han siya sa pamasan ka tuki Na manong tonpilin si Nikia Amen, hallelujah, tau pao Na kun suwa kong kia papawi Nang may kapay ke mong kian pi sa lain Ang magbiang tali tau pao Nang nung na nahiman ni tau pao Nilaw mo ang kalsuan to rin lumang tayo Huwag huwag pi tau pao Na kun suwa kong kia papawi sa lain Amen, amen, hallelujah, tau pao Hallelujah, lungdang tong pao. Lungdang na himan ni na may lamabang piang tali. Lungwang ka kakalsuan hite kahiyong Banghangyan sila tong pao. May lamunti ng unang mahutsunga om hiya. Kung di mamazong ng mahong bolsa, nahutsungam kahiman na tong pao. Muan na kempik ng tunga kahongawi. Natate mong makaila, ang sa ako ay sakaitain. Nang ang pinong makainangin, in Jesus, kung tumito pa kapasyan, no? Amen.